murabona ni sore fete jewe ndabizi. Look me straight in the eyes. I'm not ashamed to say that I will go to heaven. Mundebe neza. Look me straight in the eyes. murabona fete sore fete ndabizi neza. Do I look ashamed? I know. Nzaja mwijuru. I know surely that I will go to heaven. Ndagenda batumire kugiterane canke gikorane ko kibira mwitote. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Past Senga, Emmanuel kuva mu gihugu ca France. Hanyuma umunsi twagize ibihe byiza, hari abantu benshi. Uyu munsi twahizagiye cyane, umukozi w'Imana yishije neza, kuri yaduhaye amanyigo nziza nyene nk'abashenge, ko ngo urukundo burya ni ikintu gikomeye cyane. Nanje nateraniye umunsi mu gikorane cyabereye Toshtel, cyari cyiza cyane. Twishimiyemo kwakira umukozi w'Imana Nsenga. Izina yiwanje ndi Bishop Ponce niyo ngabo, nsanzwe nkorera umurimo w'Imana muri International Church Germany. Rero ndashima Imana ku giterane cy'uno munsi cyari kimeze neza uko nabibonye. Ntibyari ibintu byo kuvuga ngo birarenze, ko twatahuye icari cyo kuba umuambasaderi wa Kristo. Kino wagani kimwe Yesu arakora, Yesu aracahari, kandi umuhaye umwiyeguri ukamuheza ukamuha ubugingo bwawe ukamuha ubuzima bwawe, ibyawe bizogenda neza. Ejo n'ubundi munsi bizoba biri na live. Tuzasabale n'abataje uyu munsi ejo arashobora kuza kugira ngo Imana ibashe kubezagira ibintu byose hamwe kandi azibiko byose bizagenda neza. So murahawe ikaze cyane. Welcome to my channel, Yenudag. Uno munsi urabona ko byari ibintu byiza cyane rwose, umwe n'umwe wa pasiteri tuba dufite muri eglise, nawe tugatumubaze uko yabibonye, hanyuma yaheza natumiye n'abandi ejo. Sinoshaka kubwira akazina kawe amucongera uko wabibonye natumiye n'abandi. Hanyuma ku mazina yiwanje ndi Bishop Ponce niyo ngabo, nsanzwe nkorera umurimo w'Imana muri International Church Germany. Rero ndashima Imana ku giterane cy'uno munsi cyari kimeze neza uko nabibonye. Ntibyari ibintu byo kuvuga ngo birarenze, ko twatahuye icari cyo kuba umuambasaderi wa Kristo. Ubwa mbere na mbere kubanza ukamenya uwuri, natahuye cyane. Rero ndifuza yuko ejo n'undi muntu wese turatumiye n'abandi bantu ari benshi cyane kugira ngo batondetse neza ndetse bizoba byose yabahaye kaze. Imana ibahugugisha. Uno munsi byari ibintu byiza cyane rwose, twari twaruse n'abatumire basanzwe bavuye kure. Uno munsi ushobora uno munsi waje mu giteramo nawe we cy'umukozi w'Imana ajya ava mu gihugu cy'u Rwanda, umushyitsi dufite Past Senga. Ushobora rero kupartaja ijambo cyangwa ibyo wabonye ko byagenze abantu baza kubona ino video. Murakoze. Nanje nateraniye umunsi mu gikorane cyabereye Toshtel, cyari cyiza cyane. Twishimiyemo kwakira umukozi w'Imana Nsenga. Byari ibintu byiza cyane, twagize umugoroba mwiza w'umugisha. Babashe kutwigisha ku rukundo n'icyo nakuyemo urukundo rwa Kristo, ikindi kugira identity y'abakristo no kuba abambasaderi b'abakristo. Tukaba dushishikariza abantu bose muze ejo gutarama, bizaba ari byiza cyane, bizaba ari umugoroba w'umugisha. Ndabaranitse neza. Byazabereye Toasted, sinzi nawe usanzwe watose cyangwa byagutwaye urugendo runini waje uva mu ntara y'Amayahe cyangwa komine? Nge ntabwo mwe hano ni ubwa mbere nari mpateraniye, baranumiye order ngo nishimiye guterana nawe. Okay, merci beaucoup, nejo uzahabe. Uyu n'uwundi mwashoboye kwitabira igitaramo cy'uno munsi, njyana maze ko abibonye impamvu yahezagiwe, yongera atumiye n'abandi. Ushaka kubwira akazina kawe abantu baza kudukurikira cyangwa baza kubona iyi video. Yo, je nitwa Mikez. Nkaba mvuye mu gikorane nk'abandi. Kino wabwira cyo darwisha mwinshi, twaryohewe, twasenze. Ndifuza ko no gutumira n'abandi. Ejo birakomeza birabandanya. Ejo muza namwe mukavoma kuri iryo soko tuvuye kuvoma. Ni ibintu byiza cyane. Kino wabwira kimwe Yesu arakora, Yesu aracahari, kandi
umuhaye umwiyegurira ukamuheza ukamuha ubugingo bwawe ukamuha ubuzima bwawe ibyawe bizogenda neza. Ejo n'ubundi munsi bizoba biri na live muza kuri YouTube ya Past Senga. ya kuri YouTube ya Past Senga. Muza mwese abatabishoboye bakaba live nabo bakivomera kuri iryo soko ry'ubugingo. Byari biryoshe cyane, abantu bakijijwe, bamwe bakijijwe abandi oya vraiment Imana irahari, muze dushaka Imana. Akajambo wose wikuramo wese kugishira munsi yatwigisha kubyerekeye identity, atweka kubyerekeye urukundo, atwigisha kubyerekeye ibi by'amacakubiri by'ukuntu sinzi ko mwabyumvise nabyo yabivuzemo. So muri rusange byari byiza, ni inyigisho zikenewe muri kino gihe cyane cyane kubyerekeye twebwe wa jeune, ni nk'impamba zizodufasha kugira imbere mu busaza bwacu. Nicyo cyane nyamukuru yigisha uyu munsi kandi vraiment byari top. so twabatumye rero ejo n'umunsi wa nyuma umunsi w'ejo kwa doda twadogira iki Afrika siku mzotaha kabisa, ibyo ndi sure 100%. uno munsi twagiriwe iteka umukozi w'Imana kuva mu gihugu cy'u Rwanda Sengera tugendera aho afite igiteramo cy'imisi ibiri. No munsi n'umunsi wa mbere uyu n'umwe mu bari bashoboye kwitabira muri icyo giterane. Ushobora kubwira abantu banje ukabwira akazina kawe? Amazina yanjye ni Tombles Hayo, abambarose kuri uyu munsi twahizaguye cyane. Umukozi w'Imana yishije neza, kuri yaduhaye amanyigo nziza nyine nk'abajene, kuko ngo urukundo burya ni ikintu gikomeye cyane, kandi umukristo yitwa ko agira urukundo, kuko ngo burya ngo urukundo ngo rufuka ibyaha byinshi, kandi yatwishije neza kuri ubu n'umunsi wa mbere w'ikorane, no ku munsi w'ejo ndibaza kandi tuzoheza kandi nk'uko uyu munsi byagenze, kandi tuzasabale n'abataje uyu munsi ejo arasaba kuza kugira ngo Imana ibashe kubezagira ibintu twese hamwe, kandi azi ko byose bizagenda neza. So murahawe ikaze cyane. Abashaka kuza bizotangura ejo sangapi? Ejo ni 14 mugabo nyine kubera ko ubu nyine doce banyine service kibazo bashaka kuza kare nka 13 cyangwa midi kugira ngo wiki kibanza cyawe, kandi azi umunsi w'ejo mu finale nk'uko pastor bashebivuze finale. Murahawe ikaze cyane. Ukaba uri mu Budagi, ukaba ndetse uri nyuma y'Ubudagi, imitwaro yawe yizanye kuko udutiye umuntu avuye mu gihugu waje mu kindi. Iyo migisha rero ntize gucika. Murahawe ikaze mwese. ugasanga ati abaturayisi ijipo sinzayireka amaguru agatoya izahora izamuye hato. There are some people who are so arrogant and then they say, no Jesus, I just wear miniskirts and I can't go any step down. No. Ariko kandi But then hari abageze ahantu there are some people who reached a place by'ukuri truly bamubwira ngo njyewe ubwanjye and they tell Jesus n'ibyo ntunze n'ibyo umucuruzi. And those people tell Jesus, me, myself, and everything that I own is for you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kenshi ndakuvuga ko nzajya mu ijuru bajya bakurikira YouTube. Most people who just follow me on YouTube are always saying that I will go to heaven. Kubera kubivuga because I say it the most of the times. maze kubona nibura abakristo batatu abantu bihana batatu barakizwa batatu. I have met 3 people who just surrounded us, who gave themselves to Jesus because I say, I will go to heaven. One of them is an Adventist now. And then he said, even my grandfather used to be an Adventist. Even my father. Even as me as well, I'm an Adventist. But I've never met a person, a Christian who just say, I will go to heaven. Look me straight in the eyes. I'm not ashamed to say that I will go to heaven. Look me straight in the eyes. Do I look ashamed? I know. I know surely that I will go to heaven. Because why will I go to heaven? The reason why that I'm sure that I will go to heaven is that I believe
believed in the action that Jesus did on the cross. ndabizi neza Yesu yampaye gukiranuka kwe. I know that well that Jesus gave me his salvation, righteousness. Jesus gave me his righteousness. Because of his righteousness, it's like a visa. It's like having a visa. I will take this righteousness with me to heaven. If in heaven there are angels there, in Burundi and Rwanda they used to have that Peter is the one holding the keys to heaven. But what I know, I will knock with confidence. So the gates of heaven. And then if they ask me who are you, and then I will tell them, ask your leader, he's the one who gave me his righteousness. I'm allowed to enter to this place. It's not for the works. It's not that I preach. It's not that I pray. It's not that I just protected myself. Because even the things that I did can't allow me to enter. I just came because of what Jesus Christ did. I truly believed into that action. That action really entered my heart. For that reason, I know I'm no longer scared. There are some people who love me, and then they just approach me and say, please don't say those stuff. But what if you fall back? And then I tell them, if I fall back, I will stand up again.